show which is dealing with different things and different matters, and hopefully you all are having a beautiful day. And yeah, I'm looking forward that we will have this discussion about religion and basically about the things that I was discussing earlier, like that I was discussing in previous lives. I basically opened the topic about basically these wars, why Abrahamic faiths are at wars. So, salam alaikum, dragi brate Ikan, vidim da si se vratio. Dakle, gledaj, ako budeš pristojan i razgovarat ćeš, i ako ćeš razgovarati sa mnom u mirnom tonu, i ako daješ request, onda ću razgovarati s tobom. Dakle, ali, alaikum salam, dragi brat, ili kum, ili kako god hoćeš. Dakle, hvala na komplimentu, evo, ako sam car za tebe, dakle, onda svakako hvala ti na komplimenti. Pa naravno, gledaj, ako me neko zove carom, pa ko sam ja da ne primim lijepi kompliment od meni dragog kuma Ikana. I svakako super, evo, da si se javio i da, ako želiš, evo, možemo da zajedno razgovaramo o abrahamskim religijama. Dakle, kako ja shvaćam, dakle, sve knjige, svo troje knjige, dakle, i Tora, i Inđil, i Koran, u stvari, i Islam, i kršćanstvo, i jevrejstvo, u stvari, temelji su na abrahamske religije, u stvari. Dakle, razlika između toga da, dakle, islamska religija tvrdi da, dakle, ovaj je bio Ibrahim i onaj je bio Abraham i što sad, dakle, u neku ruku je to ista priča, ali nećemo, dakle, u detaljima, dakle, su se neke stvari uz istoriju izmenile, pa su neke stvari slijedile drugi i to je Abasadik objasnio i kao takav, dakle, postoje biblijske knjige danas. I, na primjer, dakle, ekstremno je i interesantno, na primjer, evo, ja se mislim da želi Ikan da dođe, dakle, da se javi, samo da vidim da li će ovaj poziv da se primi. Evo da vidimo. Salam alaikum, brate. Alaikum, šta ima, kak si? Nešto se te loše čuje, čekajte. Imao sam natpišenje. Evo, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kako si? Alaikum, kralj, kak si? Evo, baš dobro. Ja sam imao namjeru da razgovaram o abrahamskim, dakle, religijama ili uvjerenjima i zašto su ovim troje monoteizma na izmeđusobnom, dakle, konfliktu svo vrijeme, dakle, ako želiš o tome razgovarati. Po meni, zašto se ove tri vjere najviše svađaju jeste zbog ekstremizma nekih parasekti u tim religijama, pošto je to imao islam, vehabizam. Zbog vehabizma najviše jer smatraju da su muslimani ekstremni tu. Da. U neku ruku, dakle, možda ću se, dakle, i slagati sa time, ali, dakle, ako pogledamo, ovo jeste istina, dakle, ali ja mislim da je stvar u ideologiji, dakle, i u stvari u ignoranciji. Ako idemo, na primjer, u, dakle, hadis koji kaže, dakle, šta je Bog Allah, dakle, hadis je reći će da je po šiitskim predajama, ali u stvari ima vrlo lijep hadis kad kaže da u stvari na početku je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, dakle, inteligenciju i ignoranciju. Dakle, ove dve stvari je stvorio, dakle, inteligencija je rekao dođi vamo i inteligencija je došla i onda je rekao inteligenciji odi tamo i inteligencija je otišla tamo nazad. A ignorancija, dakle, je isto je stvari rekao dođi vamo i ignorancija je došla, a onda je rekao ignoranciji odi tamo i ignorancija je rekla, dakle, pitala se zašto. I u stvari ove dve stvari, dakle, inteligencija i ignorancija su vrlo, dakle, 75, dakle, ova vojnika uma, u stvari, ono što mi posjedujemo, dakle, mi smo ljudi, dakle, takvi ili ovakvi, i mi posjedujemo
ovaj kojem nam daje u stvari razum, dakle, da mi govorimo ovo što govorimo, dakle, da mi jesmo ljudi, mi trebamo da budemo, dakle, da upotrebljavamo razum, dakle, da budemo razumni koliko god je to moguće, dakle, da ne poludimo svakako, dakle, i možemo i biti ludi ljudi, jer smo, stvari, insani, dakle, insan, dakle, u engleskom jeziku, ne možemo preko toga, dakle, i terminologija je, dakle, da je neko insane, dakle, jer su, engleske riječi su baš ovo ruku su, dakle, lingvistika jezika i tako, dakle. Preko toga se ne može, ali to ne znači, dakle, da mi moramo da budemo, dakle, odmah napjereni protiv toga. Iako, na primjer, čovjek kao musliman, dakle, ako neko znači, dakle, insane, to znači kaže lud, dakle. I ja shvaćam da u stvari kada je neko iz arapskog svijeta, automatski se, dakle, u neku ruku lingvistički, dakle, prvo što bi ja uradio, dakle, kad sam ja to shvatio, za čemu se ide, jer ja ne pričam arapski, ali kada pomalo sam počeo da učim i ovo, i baš je zanimljivo, na primjer, ova suština nekog jezika. Svakako je zanimljivo... Moj familija od moga oca je porijeklom iz Jemena, ja sam porijeklom Jemenac. Jemenac, super, evo, svakako ti dobro. Ako dolaziš, dakle, iz Hidžaza, dakle, iz donjeg dila Hidžaza, kako dobro i Bog te nagradio za tvoje na uspjehima na tvom putu. Amin sve nas. Dakle, svakom čovjeku ja želim sreću i u stvari, svaki čovjek u stvari mora da, ambasadnik je rekao, gledaj, mi nismo nikakvi ekstremisti, barem ja nisam, gledaj, što se ovoga tiče, dakle, što ljudi nas nazivaju ovim kultom, dakle, da mi ovo jesmo, ne, gledaj, mi kažemo, na primjer, imaš sunitsku predaju, imaš hadisu Sahih Muslim koji kaže, svaki čovjek mora da zna imama svog vremena. Ako ga pronađe, onda je na pravom putu. Svako ko ne zna imama svog vremena, umro je smrću ignorancije ili neko koji je umro u vrijeme džahilije, dakle u vrijeme ignorancije. I mi ne kažemo, dakle, da ti moraš da pratiš Abba Sadika. Mi shvaćamo u stvari da je Abba Sadik imam ovog vremena, ali ti imaš pravo, gledaj, ja neću tebe, dakle, ako ti kažeš, gledaj, ja sam pročitao, ja te mogu da te uvjeravam, dakle, ja ti mogu govoriti šta mi ovdje pričamo i ja ti mogu tisuće dokaza predstaviti na mnogobrojne načine. Ali ti kao čovjek možeš reći, ne, ja to ne vjerujem, i kao čovjek, kao takav, gledaj, ti imaš slobodnu volju, ti si slobodan čovjek, ti možeš reći, moj imam mog vremena je ovaj i ovaj. Kao tako, ako si pročitao Manifest Mehdija, ja ba sad i objasnio, dakle, živimo u vremenu, u posljednjim vremeni kada je na čovjeku samom, da, na njemu samom je da pronađe imama svog vremena. I ovaj imam, dakle, ovaj imam će ga odvesti putem, dakle, kojim će čovjek slijediti ovim putem. Dakle, ako ti imaš svog imama, on će te odvesti tim putem koji ti slijediš. I kao takav je islam počeo da postoji, u stvari, ako shvaćaš, dakle, od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je bilo ovisno kojim će putem ići muslimanska kongregacija ili umma. Vidiš? Barem tako ja shvaćam. Dakle, uvjeri me ako sam krivo o ovome što sam ispričao. Dakle, ima, brate, hadis, ima jedna predaja gdje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, Alija, da neko klanja 1000 godina, da neko zekat radi 1000 godina, da umre i da dođe pred gospodara, da ne prihvati tvoj vilajet, kaže, Allah će ga basti, kaže, u vatru na lice, u džehennem. Da, svakako. U stvari, vilajet je svet, dakle, ovo je svetinja, dakle, i svakako ja vilajet prihvaćam, vidiš.
što se toga tiče, ja nemam nikakvih problema da prihvatim ovaj hadis. Gledaj, jer ja shvaćam da je istina i kao takav, dakle, nemam, ja stvarno, kad sam naučio, dakle, islama, ja mogu sada sa muslimanima otvoreno razgovarati o ovome što ja vjerujem, dakle, jer mene može niko uvjeriti, dakle, da ja u ovo što vjerujem, dakle, da je ovaj čovjek iza mene, da je on Kain, da je on ustanik svete porodice Ale Muhamed i mogu da to predstavim, dakle, i govorim sa ljudima koji možda su i više učeniji od mene, dakle, možda imaju više znanja o istoriji islama, naprimjer znaju, što se dogodilo u nekom vremenskom periodu, šta je neko nekom rekao u ovom vremenskom periodu, dakle, koji je sahab bolji od njega sahaba i ovi rangovi, dakle, koji su suštinski meni, dakle, jesu bitni, ali, naprimjer, mene više interesira, naprimjer, ova situacija, zašto je došlo, dakle, do ovih situacija u religiji samoj, dakle, ne samo između islama samo, već i, na primjer, između islama i krišćanstva, ili između krišćanstva i jevrejstva, između jevreja i islama. I svakako, to je baš zanimljiva tema za razgovarati, pa ne shvaćam zašto bi bila, ne znam, odmah tabu tema zbog toga i zašto ljudi ne bi trebalo, dakle, odgovorno razgovarati. Zašto neko koji je, na primjer, krišćanin, ne bi mogao sa muslimanom otvoreno razgovarati bez da kaže, dakle, da on shvaća krišćana, dakle, ili Isusa Krista, dakle, kao Božjeg sina i musliman mu kaže ne, ja shvaćam da Isus Krist još danas živi. I kao takav, dakle, suštinski možemo o ovome razgovarati, dakle, satove i satove i možemo filozofski otvoriti različite putove debate. Jer svakako Abbas Sadik je dao podlogu u svojim lekcijama da o ovome otvoreno razgovaramo. Ja ne znam zašto o tome ne bi mogli pričati otvoreno. Šta ti misliš? Da li ima perspektive da se otvara, dakle, da se napravi komparacija religije po ovome što je Abbas Sadik ispričao, dakle, da, na primjer, kao takav, gledaj, za krišćane, kao neka postaje krišćani, dakle, i kaže, dakle, zašto, u neku ruku se pita, dakle, svakako neko koji je rođen krišćan, u neku ruku će pitati, dakle, tata, zašto mi molimo Krista da je on Božji sin? Gledaj, tata mu reći, pročitaj tamo, dakle, uzmi Izeju, dakle, knjigu i tamo piše, dakle, i ako će čitati Novi Testament, u Novom Testamentu, u Novom Zavetu, piše da, u stvari, svaki čovjek, ne svaki čovjek, ali da je Isus došao sa dokumentom i sa, u stvari, papirom ili dokumentom, on je pominjen na jeziku Izeje, dakle, da ga je Izeja pomenuo, dakle, on je imao ovaj papir kojim je Izeja došao i rekao, gledajte, ovdje sam ja pominjen, dakle, došao je sa ovim knjigom od Izeje i rekao je, ovdje me je Izeja pomenuo, Izeja je bio jevrejski poslanik, prorok, da, i tamo sam pominjen, dakle, i dokazao je da je to on. I kao takav, dakle, je i Abbas Sadik dokazao, dakle, sa moću svoje volje, dakle, sa svojom voljom, dakle, je on dakle, dokazao suštinski sa svim ovim, možeš ih nazvati kako hoćeš, dakle, možda sa udbama ili možda sa školom nekom ili govorništva ili predstavništva religije same, dakle, je suštinski dokazao da je on ovaj čovjek koji je Abdullah pominjen u testamentu poslanika. I to je sve, dakle, stvari što se mene tiče su vrlo jednostavne i ja baš ne znam zašto su svi ovi ljudi, dakle, nazivaju Abbas Sadika da je on antikrist, da je on ovo, dakle, da on
obmanjuje ljude, dakle, nečega što oni, ne znam, što ljudi ne bi mogli da shvaće, da shvate, dakle. Svakako, ovaj put nije lahak put, dakle, ako neko traži Boga ili suštinski želi da zna istinu o religiju, onda ti to svakako je vrlo težak put i ne može baš svako, dakle, da ima lak put na ovom putu tražeći Boga i ti kao musliman koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji je na putu da bude što bolji insan, ti to sigurno znaš, dakle, da ovaj put kada neko traži tako apsolutno i uzvišeno, sve uzvišeno kao što je Allah subhanahu wa ta'ala, to svakako nije lak put. Da na ovim putima, dakle, je mnogo prepreka i kao takav i vidiš u Koranu, dakle, on je imao, poslanik je imao ujaka Abu Lehaba, neka ga Allah proklinje, dakle, vidiš, ujak mu je bacao, dakle, drva pod noge Mohamedu, dakle, Koran kaže da... Pravio mu spletke. Da, čovjek mu je bacao trnje po putu, dakle, gdje je on hodao, zamisli, dakle, koju volju je morao Mohamed, zamisli, čovjek, mi ne shvaš, dakle, mi sad mislimo, dakle, meni je teško što sada radim na kiši i dakle, zabijam par čavla jer mi je pukla guma, pa moram dokupiti novu gumu. Pa gledaj, čovjek, tamo je bio Mohamed sallallahu alejhi ve sellem koji je po trnju je hodao, dakle, čovjek je hodao po trnju i bacili su mu trnje pod noge i on nije posustao, dakle, nije posustao da je, dakle, skupio je, zamisli, dakle, stotine tisuća Arapa koji su bili apsolutno ignorantni, dakle, o nešto tako uzvišeno što je Allah subhanahu wa ta'ala. Mi ne možemo zamisliti šta je poslanik učinio, dakle, koju volju je on trebao imati, dakle, da je on uvjerio sve ove ljude, dakle, i zbog toga ja imam uvijek poštovanje prema muslimanima, imam poštovanje prema i ljubav prema poslaniku i prema Aliju i prema mnogim ashabima, dakle, ali, dakle, što se mene tiče, jer sam u neku ruku pročitao, dakle, ovu priču o islamu, za mene, dakle, su neki ashabi su dobri, a neki nijesu, dakle, i neću sad, dakle, vikat, dakle, prokleidam ovog, dakle, mrzim ga, pa ne, gledaj, ja ti shvatim... Kako je tvoje mišljenje za Ebu Bekra i Omera i Osmana? Pa, gledaj, oni su bili kalifi i imali su ovakav put kakav su imali, dakle, oni su išli ovim putem, dakle, da su završili kao kalifi, dakle, i kao takav, dakle, ja shvaćam da ovaj put se trebao dogoditi, jer je takav put bio kakav je Allah subhanahu wa ta'ala htio i dogodilo se je što se dogodilo, dakle, što ja vjerujem je da bi imami, dakle, Ahlul Bejta, bi trebali imati pravo da oni, dakle, vladaju ovim, da imaju nasljedstvo posle poslanika, dakle, ali to je, dakle, ova razlika između, dakle, priče posle Sakife, dakle, i ja se ne nazivam sebe šijom, dakle, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brother Najafo, i kao takav, dakle, ja ne mogu da kažem za sebe da sam ja ovaj, ne znam, šija, dakle, da sam ja ovaj murtad, dakle, da ću ići, dakle, u ovo, dakle, svakako ću braniti priču da bi Ali trebao imati ovlast posle poslanika, ali svakako, ali ako neko shvaća da bi Abu Bakr i Omar, dakle, ja ću ga slušati, dakle, zašto, na primjer, ako ti shvaćaš da kojom pravom, dakle, bi Abu Bakr i Omar, dakle, u čemu shvaćaš da je ono što su oni učinili da su bili u pravu? Nikad nisam u stvari išao u ovo, ali nisam ni trebao ići u ovo jer sam shvatio da je ovo baš suština ovog konflikta, mogu tamo reći, dakle, i postojili su knjige, dakle, imaš, mislim da se zove knjiga Al-Murajat, ovo je neka knjiga koju sam pročitao, koja govori
razgovoru između dvoje vrlo pristojnih šejkova, dakle oboje religija, i bio je u neku ruku blueprint kako bi neko ko je šija i neko ko je suni trebali razgovarati moralnim i manirima da ne završe u nekom konfliktu. I svakako ljudi, baš je fina knjiga i ja se u nekom ruku se sa ovom slažem, jer na primjer ako neko ide u konflikt na primjer na bazi ovog argumenta, na primjer, ko je u pravu, ako ideš na bazi argumenta i sama riječ argument znači da će se svađati, dakle, that you're going to argue, da ti ćeš tražiti argument, dakle tačku na kojoj se dakle priča lomi i bit će u pravu jedan ili drugi. Ali baš je fino, na primjer, shvatiti da ne ideš u argument. Na primjer, ako pogledaš Arajvose, na primjer, znamo da je kada bi branili, na primjer, samo islam protiv druge religije, na primjer, da neko napadne islam sam, dakle, ja ću uvijek braniti, dakle, islamsku priču kada neko kaže da su svi muslimani loši. Evo, u ovu ruku i, dakle, branit ću i kršćanstvo u neku ruku ako neko kaže da su svi kršćani loši. Nemoj me shvaćati da sam ja sad neki ekstremista i da sam poludio. Gledaj, svakako, ako gledamo i Abu Bakr i Omar i Utman bili su ubijeni od strane ekstremista. I oni su dobro napravili ono što su napravili, ali kao takvi ne možemo prema tome da su bili oni ubijeni od ljudi, dakle, koji nisu shvaćali baš ništa. Nisu shvaćali, ni možda nisu želi shvaćati ili možda su oni shvaćali, dakle ovi Karadžiti, Karavadžiti, kako ih zovete, dakle, ovi su bili ljudi koji su shvaćali vrlo malo ili barem su mislili da nešto shvaćaju, ali na kraju, dakle, dogodilo se što se dogodilo i ovo je vrlo tužna priča i kao takva i ja mislim da se treba shvatiti. Kako ti gledaš na ovo? Misliš da se ja varam, da što ovako pričam ili vidiš stvari nekakvo drugačije? Pa vidi, brate, ja vidim da su Ebu Bekr, Omer i Osman ukrali vilajet, ali Alija je istinski nasljednik Muhameda alejhi salatu wassalama i kak se zove, imate hadis o Gadire Hum što prenosi Kjafi i Buharija i znaš. Da, svakako da Gadir Humu da je ovaj hadis govori da je poslanik Muhammed rekao, dakle, kome sam ja gospodar, Ali je njegov gospodar. I kao takav svakako je... Maula zaštitnik, kome sam ja zaštitnik, Ali je zaštitnik. Da, to je to, da. I svakako kao takvo i nekako trebali muslimani shvatiti to, dakle, ili barem ova kongregacija. Ali svakako kada, dakle, u ovom zemaljskom životu, dakle, u ovoj Dunjalu koji je ovako da, ako neko traži vlast, dakle, kada traži vlast, dakle, ovim putem, dakle, koji, ne znam kako se bi to zvao, dakle, ja bih to rekao da je neke vrste demos, dakle, demokratična metoda, neka vrsta ufuravanja ove, dakle, ne znam kako biti drugačije, ti tu vidiš, ali i Rimski imperij je išao preko toga, dakle, u impaktu ili barem utjecaju, dakle, nekih ljudi na ovo demos, na ljudstvo i zbog takve se zove, dakle, demokratija. Dakle, imaš, dakle, demos i kratos. Dakle, i kao takva, dakle, je i bila, kako ja vidim sa Kifa, išlo je preko utjecaja, dakle, Abu Bakra, dakle, na kongregaciju muslimana i traženje, dakle, ove beje, ovoj davanja odanosti vjere. Evo, super, Ikan, hvala ti i super da si se javio. Ja ti želim svako dobro i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro i lijep pozdrav, pozdravi brata gdje god
ideš i vidimo se kada dođeš opet i hvala što si se oglasio na mom kanalu i svako dobro. Evo, vidite, baš nije ni teško razgovarati sa ljudima kada se govori pristojno i ima ljudi sa kojima možemo razgovarati sa nekim lijepim tonom, zašto bi se vrijeđali, zašto bi ovdje tražili nekakav sukob, dakle nekakvu uvjerenje, dakle da ne možemo razgovarati kao ljudi, dakle da bi mi trebali, dakle da išćemo sukob, da tražimo od ljudi izvinjenje ili uvjerenje, dakle da mi trebamo, dakle da izmijenimo ljude. Ne, zašto da ne? Dakle, svakako je lijepo jer niko, dakle, neće izmijeniti nikoga. Ne možem ja nekome pričati ti se trebaš izmijeniti. Dakle, svakako ja mu mogu pomoći da se izmijeni, dakle da se on promijeni, ali na toga ne mogu natjerati. Možeš dakle da konja, da ga dovučeš do vode, ali on treba sam da pije, dakle, i kao takvo nije ništa drugačije ni priča o religiji. I možeš i čovjeka dogurat do vrata, dakle, ali on treba, dakle, vrata treba da sam otvori. Ne mogu ja, dakle, govori čovjeku, gledaj, ja shvaćam da je islam baš lijepa religija, dakle, da mogu ja biti musliman i da mogu da zvat sebe musliman, dakle, da sam ja primio islam bez toga da sam ja rođen musliman i da sebe shvaćam kao muslimanom i nije mi baš najljepše, dakle, jer misli, ovaj čovjek je poludio, gledaj, ovaj čovjek je, ne znam, on je rekao da je on musliman, on nije nikakav musliman, dakle, kako izgleda, gledaj, ima brajdicu i Slovenac je i priča ovo jedno, pa gledaj, meni je baš, ja kažem, meni kažu da sam ja lud i da sam čudan. Jesam, dakle, ali su mi ljudi još čudniji jer ne shvaćaju, dakle, da ja kao takav nemam nikakvog problema objasniti ljudima da ja shvaćam šta ambasadik priča, da ja shvaćam ove situacije i zašto je došlo u religijama do ovih situacija. Zašto? Jer sam pročitao, dakle, istoriju ovih religija i čitao sam, ne znam, priču o Tori, dakle priču o Bibliji, priču o Starom zavjetu, priču o Novom zavjetu i priču o Koranu, dakle i pročitao sam, nisam sve pročitao, naravno, dakle postoje naravno akademici i šejkovi i hođe i huđe i ajatole, dakle koji su pročitali brdu knjiga, dakle, ali ja kažem, dakle, da oni nemaju, dakle, možda imaju znanje dakle, jer ovi kažu ono, dakle, ali mene ne mogu vrijeđat kao takvi na ovom nivou, dakle, zašto? Jer ja sebe ne shvaćam, dakle, da sam ja, ne znam, da sam ja murtačija ili da sam ja, dakle, uvjeren da ću, dakle, samo ja sam, nisam, ja sebe ne shvaćam kao takav ovakvim muslimanom, a ja sebe shvaćam u stvari da je ovaj čovjek predstavio istinu u religiju i kao takav je Kaim svete porodice Ale Mohamed. I nemam nikakvih problema ljudima to objasniti, dakle, da zašto se ide ovdje, dakle, zašto je ovo ovako kao ovaj čovjek iza mene priča i vidite, svaki čovjek ima pravo da vjeruje što on vjeruje. Neko možda stvače da je vjeroispovijest, da je intimne naravi ili da je barem, dakle, suštinski da bi trebali ove stvari, dakle, da se drže podalje, da ne dođe, dakle, ali gledajte, posle ovoga što je Abba Sadik napravio, što je donio ovo znanje, dakle, o religiji, o hermetičkim stvarima u zadnje vrijeme i svim ovim izuzetnim znanjem, dakle, koji sa nikome, dakle, sa ovim što je Abba Sadik došao, dakle, bar nikad nisam video, dakle, da je ovako elokventno, sa ovakvom strpljivostom, sa ovakvim, ne znam, voljom, moću volje
da je predstavio, dakle, posle svih ovih napada, dakle, kad je cijeli svijet, dakle, kada pogledate medije, dakle, šta se događa, dakle, ima stotina ljudi koji pričaju protiv njega, dakle. Ja, barem takav, teško da sam vidio koga koji bi ovako elokventno predstavio religiju. I to je to, evo, budite dobre, salam alaikum, Ahmed brat, vidim da si na live-u više puta. Ja sad moram da idem, baš je, imam nešto da napravim. I budite dobro, vidimo se sutra i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.